Sampunang irake ceceng ngetut pemargi Ide sang Yesus tato sulo reng marko Sabtan itane nyuluhin atisane beteng Antok Shalom, sameton titiang sane kesinggihang turuwangi yang titiang. Para pamiarsa program Suluh Galang Kangin, ring di Jemalinggih. Punapi gatre sameton sarang sami, dauh semeng puniki. Dumogi rahajeng, dauh semeng puniki makte kerahayuan, tur sameton sami kenertanin, seger oger, miwah ngerasa yang sih pitresnan ide sang aji, sane tan pemuput. Pinih ka pertama, ngiring irage ngerasa yang rasa sumringah, turgar gita. Duaning sangkaning asungker tewar nugraha ide sang aji Yesus Kristus. Irage praside matemu malih, ring program sanening capang jiwatman iragane sami. Ngiring mangkin nureksain manah irage, ngaturang sembah ring ajeng ide sang aji sane maha suci. Ngiring kawitin antuk pengastawa. Duh sang aji, sani maha wisesa, sani malinggih ring suarga. Ide sani ngardi jagat miwah sekancaning daging ipune. Titiang ngastawa, mulemin roh suci mang demalinggih ring manah titiange, miwah para pemiar sesami. Ledangang ide nuntun piteket suci puniki, mang dani dados tambe sani ngerahayuang kauripan kulawargan titiang sareng sami. Dumugi ide nyuryanin manah sani sungsut, nadosang kauripan sani ajek tur sutrepti. Amin. Dharma wicara ring dauh semengkiniki kaketus saking cakepan suci Alkitab basa Bali. Sane kaping siki kaketus saking Injil Matius siang olas pausan 6 sane mausang punike awinane ipun nenten malih kekalih. Nanging sampun dados asiki, sane sampun kepitunggalang antuk ide sang aji, nenten dados kepalasang antuk manusia. Kaping kalih, kaketus saking surat Efesus 5, pausan 13 siki, sani mawuwuskani puniki. Awinan punike, lanang ipun pacang ninggalin reramanipune, tumuli manunggal ring rabinipune. Ngantos makekalih dados asiki. Sapunike sabda piteket ide sang aji, sani dados dasar kauripan irage, ngeruruh kateguhan kulawarga, ring sajeroning sih pitresnan ide sang Kristus. Murda dharma wicara iragane mangkin inggih punika. Sane sampun kepitunggalang antuk sang aji, tan wenang kepalasang antuk manusia. Amin samaton sareng sami. Punapi ke irage sampun nureksain manah iragane, ngeninin indi linggih kulawargan iragane ring ajeng ide sang aji. Suyakti, pari indikan kulawarga puniki nenten jewantah pikarian manusia sane kebaos kontrak sosial. Nanging puniki wantah silih tunggil paswecan ide sang aji sane pinih luhur. Nanging napi sane ngawinang irage sungsut. Sering pisan irage nyingakin kulawarga sane sampun kepitunggalang puniki luntur. Silih tunggil ngaruruh pemargi ngarage-ngarage, nenten malih ngerasa yang adung, guyub nureksain jiwatman asiki. Suyakten ipun, ring jagate mangkin, akeh sameton irage sane keni gegodan jagat, sane pinih abot. Irage sering pisan lali, ngeruruh pengupe jiwa duniawi ngantos lali ngerasa yang kauripan jiwatman sane nunggal ring kurenan. Rasa yang je, yening kulawarga nenten malinggih ring telenging sih pitresnan ide sang Kristus, kauripan punike pacang ngerasa yang kepalsuan. Punapi ke irage nenten eling, mungguing paridap-dap kulawarga puniki wantah gegambaran sih pitresnan Kristus ring pasamuan idane. Nalika pikobet rauh, nalika manah sungsut, elingangji, mungguing ide sang aji Immanuel sampun saya genuntun pemargin iragani. Nenten na ining ninggalin pikurenan iragani ngerage-rage. Pikobet kulawarga punika, sekadi ombak segara, saning ngebug perahu kauripan iragani.
Ombak segara puniki praside rauh saking pamineh sani matiosan, pikobet ekonomi, wiadin gegodan saking jabe. Nanging rasa yang je, yening ide sang aji sani nuntun, yening Kristus sani dados dasar pengajap. Ombak segara punika nenten pacang praside ngarusak keteguhan pawiwahan iragane. Punapi ke iraga sampun sayaga, ngesor anda pangraga ring ajeng rabi utawi suami iraga soang-soang. Ngajegang kateguhan kulawarga, nenten jawantah indik nureksain manah ngeraga. Nanging, indik sapunapi iraga praside saling nyupat sekancaning dosa, turlas carye ngemargi yang swedarme kulawarga, manut pikarsan ide sang aji. Sadurung nyinep darmo wicara puniki, titiang ngulemin sameton sareng sami, mangdane malih nureksain keteguhan manah. Ngiring ajegang kulawargan iragane ring darmo sane suci, ring ajeng ide sang Kristus. Sampunang pisan ngelugrayang pikobet manusa, pamineh manusa, utawi kasugihan jagat, malasang punapi sane sampun kepitunggalang antuk ide sang aji. Nyiring rasa yang merte sane rauh saking keteguhan iman. Dumogi kulawargan sameton sami, dados kulawarga sane sumringah, kulawarga sane dados galang ring tengahing jagat sane peteng. Las carye ring sih pitresnan, kukuh ring pengajap, tur ajeg ring pemargi nuju kauripan langgeng, sane sampun kecawisang antuk ide sang Kristus Yesus. Ide sang Roh Suci, keebekin antuk pengajah sani luhur. Dumogi sih paswecan ide sang aji, miwah sih pitresnan ide sang Yesus Kristus, miwah pesawitran Roh Suci, nyarengin sameton sareng sami, saking mangkin ngantos selami-laminipun. Matur suksme antuk uratian sameton sareng sami, sane sampun miragiang program Suluh Galang Kangin puniki. Titiang mepengajap dumogi darma wicara ngeninin indik keteguhan kulawarga puniki dados suluh sane metiningin kauripan ruene. Sampunang lali, ide sang aji nenten nainin ninggalin keluargan iragane sane ngaruruh kasukertan dan waren nugraha saking ide. Rahajeng semeng, rahajeng ngemargiang swedarme kauripan, tur dumogi keteguhan kulawarga druene sayan kukuh ring telenging sih pitresnan Kristus. Matur suksma, sampun praside metemu ring galang kangin kauripan iragane sareng sami. Shalom.